Tuhan kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Keluaran 28. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami hidup berlandaskan pada firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Pakaian imam-imam, bilo seninandu Harun ras kerina anak-anakna sidilaki, Nadab, Abihu, Eliasar ras Itamar, serapkan ia ibas bangsa Israel nari, gelah banci ia jadi imam dahikan kerina dahin si kusuruh. Bahan pakaian imam man seninandu Harun gelah tridah ia mulia ras mejile. Dilo kerina kala si beluh erbahan pakaian, si enggo kubere kepentaran guna si e. Jenari suruh ia kerina erbahan pakaian Harun, gelah banci ia itangkuhkan jadi imam, dahikan dahinku. Suruh ia erbahan sada tutup tenten, sada baju epot, sada jubah, sada baju si ersulam, sada bulang-bulang, ras sada selempang. Arus ibahan pakaian imam enda man seninandu Harun ras anak-anakna. Gelah banci ia jadi imam, dahikan si kusuruh. Kerina pakaian labanci la ibahanna ibas wol biru, ungu ras megara, bagepe benang emas ras lenen halus. Tambah si baju epot arus ibahan ibas wol biru, ungu ras megara, bagepe emas ras lenen halus, janah ihiasi alus sulaman. Bahan 2 tinali basbara gunam persadasa. Tinali basbara enda ijarumkan arah pinggirna Sada gendit si itenun halus, bahan-bahanna seri ijarumi ersada ras baju epot Buat 2 batu permata delima. Daramilah sekala tukang emas si beluh guna ngukir gelar-gelar anak Jakub si 10 ibas batu permata si 2 Urutenna rikutkan umurna. 6 gelar ibas tep-tep batu permata. Jenari leketkan tep-tep batu permata ibas bingke emas. Kenca bage tamakan permata si 2 ndai ibas tinali baju epot ndai jadi tanda suku-suku Israel si 10 Alu bagenda ipersan Harun gelar-gelar suku Israel ibas barana, gelah aku Tuhandu, rusur nginget bangsaku, seakatan bingke emas si 2 arus maka ibahanka 2 rantai emas murni si ipiuh bagi tinali, jenari leketken rantai ku bingke emas ndai. Tutup tenten, bahan sada tutup tenten man imam simbelin, gelah ipakena guna meteh peraten di bata. Bahan seri ras baju epot ndai janah sulamena peseri. Bentukna segi 4, ilipat 2. Gedangna ras belangna 22 cm. Leketkan ije 4 baris batu permata si maharga. Ibas baris si pemena sada permata rubi. Topas ras garnet. Ibas baris si peduakan sada permata samrud batu nilam ras sada berlian. Ibas baris si petelukan sada permata laswardi. Sada aki ras sada amatis. Ibas baris si peempatkan sada mutiara biru, sada delima, ras sada jasper. Krina permata ileketkan sada-sada ibas bingke emas. Ibas tep-tep batu permata enda iukir sada-sadai gelar anak-anak Jakub jadi tanda suku-suku bangsa Israel. Bahan rantai tutup tenten enda ibas emas murni nari, si ipiuh bagi tinali. Bahan 2 gelang emas, jenari leketkan ibas suki si arah das tutup tenten maka ikatkan tinali emas si 2 ndai ku gelang emas si 2 Leketkan ujungna si 2 nari ku ingan batu permata si 2 ndai. Janah alu bagenda sangkutkan ia arah lebe tinali basbara baju epot Jenari bahan 2 gelang emas. Sangkutkan arah bas, ibas suki si arah teruh tutup tenten rembak ras baju epot. Bahan 2 nari gelang emas, jenari leketkan sada-sadai ibas ujung si arah teruh nalibara baju epot ndai. Ingan ngeleket kenca deherkan pengkelimena ibabo gendit si itenun halus ndai. Ikatlah gelang tutup tenten ras gelang bara si tanggung alu benang biru. Alu bage tutup tenten banci leket ibabo gendit ndai janah ia la banci nursur. Asum Harun bengket kubas ingan si badia arus ipakena tutup tenten si enggo iukir alu gelar-gelar suku-suku bangsa Israel. Alu bagenda aku Tuhandu rusur nginget bangsaku. Tamaken pe urim rastumin ibas tutup tenten gelah banci ipake Harun tupung ia reh kubas inganku si badia. Ibas paksa-paksa si bage la banci la ipakena rusur tutup tenten gelah banci itentukena kai surah-surangku man bangsa Israel. Pakaian si debanna, jubah sinutupi baju epot ndai ibahan ibas wol biru nari. Bahan pe sada lubang ingan nucukkan takal.
Janah pinggir lubang endan dai ilapisi alu uis si itenun rapat, gelah ula banci merigat. Ibas tepina si arah teruh tamakan buah galiman si ibahan ibas wol biru, ungu ras megara. Ibas kelang-kelang na itamakan pe giring-giring emas. Jubah enda la banci la ipake Harun adi ian dahikan dahin imam. Adi reh ia kulebe-lebengku ibas ingan si badia entah tupung ia nadingkan ingan sora giring-giring la banci la terbagi maka ia la mate. Bahan sada perhiasan ibas emas murni nari, jenari ukirlah ije kata-kata enda. Ipersembahkan mantuhan saja. Ikatkanlah arah lebe bulang-bulang alu benang biru. La banci la ipake Harun enda ibas perdempa kena. Gelah aku Tuhandu ngalokan kerina persembahan si ibreken bangsa Israel man bangku. Aminna gia lid ibahan kalak kesalahan-kesalahan ibas ia persembahkan Tenunlah baju Harun ibas lenen halus nari, ras bahanlah sada bulang-bulangna ibas lenen halus nari. Ras bagepe sada selempang si ihiasi aluh sulaman. Bahanlah baju, selempang, ras bulang-bulang man anak-anak Harun, gelah teridah ia mulia ras mejile. Pakaikanlah pakaian-pakaian enda man seninandu Harun ras anak-anakna. Kenca bage tangkuhkan ia janah endeskan ia man bangku, alu namakan minak zaitun ku ia kerina. Gelah banci ia jadi imam dahikan dahinku. Bahan man bana seluar gende ibas lenen nari. Mulai ibas awakna seh kupahana. Guna nutupi bagin badanna sila arus teridah. Si enda arus ipake Harun ras anak-anakna adi laus ia ku kemah perjumpaan. Entah pe adi ideherina batar-batar dahikan dahin imam ibas ingan si badia. Gelah ula ia ibunuh arkite-kiteken teridah bagin badanna sila patut teridah. Enda ma peraturan si tetap man Harun ras kesusurenna. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Pada firman-Mu Tuhan merincikan bagaimana pakaian Harun dan imam-imam harus dibuat ya Bapa. Bapa, ajarlah kami di dalam kehidupan kami saat kami datang untuk memuji menyembah-Mu. Kami menggunakan pakaian pantas ya Bapa. Bapa, berkatilah kami di dalam hidup kami dan tuntunlah kami terus agar kami hidup sesuai kehendak Tuhan saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin.